Manluto tayo natin araw. E panalmusalan. Ayan sa almusal ko. Ampalaya with egg. Isang cup to niyo. Yung bawang, sibuyas, siyempre baboy na in-slice dan sa may nol. Yeah. So silang talami ka lang to. Manuto tila. Unaan, igisa tayo may unang tinimay ken karne. Yan. Taga na mantika. Pulutan ng tinimay kawali. Nang patang lamay kawali, karga tila may unang tayo may ken. Kami karne baboy. Ini-slice ko yung tutulag. Liempo part. Yan. Tito yung kunita ang penkyen. Nagkakal taba-taba to. Yan mananam. Ayan yun. Iwalong ko ni. Daisat. Yan papawayan tayo may tabatutan. Kasi saray mamasi ka na kukulog lagabay so nagtaba. Sa pigarang minuto. Walang tingi. Walang tingi may karne. Supaltutan no nan brown lang may karne. San tayo la egisa. Yan. Singgala. Pigarang minuto nitan balot. Nunan brown la. Minsan tayo ikarga lamay. Tala brown la niyo. So, tapos ikarga tilamay bawang. Yan. Binawasan ko tabatan na naman. Binawasan ko. Penkin. Aliwan sobrang mamantika. Santira ikarga may sibuyas. Atan, sibuyas. Shout out manayad sa Ramaiken, Kabalayang ko, Tagara, kaya nga San Fabian, Pangasinan. Babaw ni na yun, amin. Mananam sa panaglutok. Kiwal-kiwalan tinon, penken. And malinamnam may kyan. Bawang tan sibuyas tayo. Sa may karne. Santira ikargad. Karga may kyan. Sa may ampalaya. Kaya tibukal. Tibukal kasi mas mananamtan o tibukal. Yan. Say sekreto may ampalaya tayo aga ampait. Ag tayo tatakluban. Ag tayo sasakuban. Tan sa sekreto. Insan say panagluto ya ampalaya with egg. Hapok labatan. Sobra mo, ampait talaga man, ampait. Nangalig mo na akan at pait to. Para maugaw dabat gabay. Tano. Ma'am, malingwanan ko kamatis. Kargatila. Pasalaw ko nitan eh. Kiwalong ko ni.
Then nahalo namin. Dire-diretso labatan. Naulikas mo nahapkok la. Kargan timot ni asin na. Nadaisat. Asin, paminta. Tan pampalasa. Magic sarap. May paminta. Yan, tama na yan. Kaya may magic sarap. 1 tablespoon labatan. Sarag tomat, karga niya bitsin. Optional. Para si kaya, taga kaya nga. Tampabyan Pangasinan. Shout out. Sari Spirits. Ang tropang pugi. Para si kaya, almusal yuya. Almusal tayo namin. Mala. Karga lamay nol. Man. Nalala sa si. Ipatikim mo sa ray tatay tananay mo. Okay. Gabagabay daya healthy food. Bali-bali. May narap kay nalingwanan to ka. Pero ayan lutog to nalingwanan. No alikas yun ila dry la may amit no na scrambled la sarag to la alutulatan ahap kok la may ken sa may ampalaya. Try yo ya a master ko yan na may ken na product la nang so siraan ko kasi ang kapay healthy ya sisirang kumban eh. Pinang kumparak so half cook tan overcook. Mas mananam so half cook. Pangalag mo na lasan so pait to. Mala, singer la. Kiwalan to ninda iset. Salamat amin at balbalag man subscribe kayo channel ko ha. Gililing mo nun. Click yung may subscribe, babaon nyo na yun. Subscribe kibot. Yung kita mo, visit. Panangin ko la, bali-bali la. Mala close up tayo, okay, bali-bali. Mananam. Tan sakto ila sa ton tan timpla. Mananam. Tawayan ko no mananam. Agi sobra asin panagamahalat. Aratan. Mananam. Salamat ibalbalagad si kayo namin. Para si kayo taga Pangasinan. I love you.